Aha turi ni mu Ibereshe, ni mu karere ka Gasabo, mu murenge wa Kinyinya, mu mudugudu wa Dusenyi, turi mu Ibereshe muri karitsiye, turi saa yine z'amanywa, Kamatoki TV mu majwi n'amashusho, njye kuri mikoro ni Nsabimana Jean Bosco. Umugore yaraye mu kabari, maze ngo ubwo umugabo yatahaga avuye mu kazi, yategereje uyu mugore kugeza saa tanu z'ijoro, ngo uyu mugore ntago yigeze ataha. Umugabo bukeye yatekereje ko umugore we bashobora kuba bamugiriye nabi, maze azinduka mu cyakare muri karitsiye aho umugore we yakundaga gutemberera hamwe n'abandi bagore, ngo ni mu kabari gahazwi nk'aho hacururiza inzoga z'utuyuki, gahazwi kwa Muzehe mu Ibereshe. Ngo ubwo uyu mugabo yinjiraga hano, bamusohoje igitaraganya n'inyundo z'amaso. Ngo uyu mugabo bavuga yuko ngo yasanganye umugore we n'ikindi kigabo, ngo cyari kimaze kuba cyamukora ngo bya bintu namwe muzi. Aba ni abaturage bo mu Ibereshe aho byabereye. Umugabo bamukubise bamumena ijisho nk'uko muri kubibona mu mashusho, umugore we muri kumubona. Umugabo yaje ngo yicara hano inyuma y'urugi, aravuga ati n'ubundi munyice. Umugore we n'uyu wambaye ikoti uri kugendesha ibirenge n'agakanzu k'umukara. Bavuga ko uyu mugore ngo yashyigikiye uno mugabo, ngo wari uri kumuca inyuma, ngo cyane ko uyu mugore atari yitaye ku mugabo we. Ngo uyu mugabo we n'ubundi bivugwa ko ngo atajya ahaha, ngo yirarira ngo mu tuyubari n'abandi bagore, none ngo uyu mugore nawe ngo bakaba yaje kumuca inyuma ngo amwishyure yumve ukuntu bimera. Umugabo bamukubise baramurembya nk'uko muri kubibona mu mashusho. Iyi nzu yari irimo abantu benshi bagiye basohoka urucongocongo, ngo yaturanye n'uwitwa Gasongo nawe ngo akaba ari umucuruzi w'inzoga mu Ibereshe, ngo aturanye n'aha ngaha iki cyaha cyabereye cy'indengakamere. Ngo si ubwa mbere bavuga yuko kano kabari kabamo indaya nyinshi cyane ngo zisambana hano mu Ibereshe, ngo hamwe rwose ngo hasa nk'aho ngo ari igikundi cyane cy'aba bagore baca inyuma abagabo babo. Ngo ariko si uyu mugore gusa wabikoze, ngo ahubwo ngo hakorerwamo amabara menshi cyane nk'uko muri kubibona. Uwo mugabo wambaye umupira urimo utubara tw'umweru, njye namwiboneye ku mashusho asohora uno mugabo amukubita, maze amunaga mu muhanda bahita bakinga. Ni ibintu by'akababaro cyane. Ubwo uyu mugabo yegeraga Kamatoki TV, yadusabye ko twakora ubuvugizi ku bagore bakubita abagabo babo. Mbaza ngo byaje kurangira gute? Nuko bafashe uyu mugabo nyiri kano kabari bamujyana ku mudugudu wa Dusenyi. Ubu ngubu tugiye kwerekeza ku mudugudu wa Dusenyi, turebe ngo biragenda gute, ngo uru rubanza bararuca gute. Ubwo uyu mugabo yari afite amashagaga, abantu bose bari bashungereye bamusetse. Yagumye hano ku rugi avuga ati iki kigabo cyansambanyirije umugore ndagitegerereza ku muryango, maze nigisohoka nanjye ngihitane. Yemeye gupfa ijisho kubera madamu we, nyamara madamu we nawe muri kubona yuko atitaye. Njye ndi Kamatoki cyangwa se Nsabimana Jean Bosco, i Kigali mu karere ka Gasabo. Reka nkubwire ngo ukande subscribe kuri ako kajambo kari hirya, wibuke gukanda notification kugira ngo ujye ubona inkuru nk'izi ngizi. Aha ni mu karere ka Gasabo, mu murenge wa Kinyinya, umudugudu wa Dusenyi. Inkuru nk'izi ngizi reka tuze kuzikomereza mu kanya kuri iyi channel ya Kamatoki TV. Mugire ibihe byiza.